Kamatala, honani filoa matainata, no atawa ke paihana, vetatalo moe atu heilala, halapaini tu kapakamatala, honani filoa matainata, no atawa ke paihana, vetatalo moe atu heilala. Propakapo, amasimo no fulato, kaneo, eneto, na mauna ki he tai pono, na etoko, e tupa o hapai ki alunga, ke malui, me olunga. Kogoli ke hufanga moa I he talamalo whanua. Ka maenga hei talawhatapu ko tau peku wha o atu pamihen. Ka he hoko atu e konga ua koia e tau plokalama Fatufonua fo ou ke ahoni. Au ko ilo pena e lava e konga ula ki ane nai. Pea ko e konga ua ane ko lava ke whainga maari e koni. Ke o atu ai konga hono ua e tau plokalama. Pea whataonga pe o kuongo le rei at piketing motol. Ke tau hoko atu ki he konga hono ua koia e tau plokalama na makamatai ane uhuange. Piven, ko wilo pe ko e na e motu e ta plokalama I lotonga o talanoa ko ia ki he konga ko ene o ku I kaifa koni stutone ai hono hoko atu ko e wharearea lotonga o ki ai ai whatontonu ke whamauanga pea ku lotonga eke ke whamauanga pea ku o si o mai whamauanga e nau tari o ki ai mea ke whahawakai ki ai pea ku mau e koni stutone pe I kai ana ke o mai foki ai ngahi kupu o I he ta plokalama ane uhu o whikau aki pea moe kupu o ku mau I he konistuto ne pea keki ngā tai I he whamatala koe na ke whakahoko na motu ai e ta plokalama ka ku loto pe ke hoko atu ai e ta talanoa ko he ahoni koe mena u whakaukau ki ai I he ta kamataka ta plokalama ane uhu mahino ka te au ia kupu koe konistuto ne na ke talanoa ki ai o no ua taha moe ua pea mahino pea moe kupu ko he tutu uni ai whalearea ai a koko ku na ki talanoa ki ai nehu. Ka koe kongaini ko whakaukau ki ai. Whewhe rewa ka pau koko e peia o ku ke tui o ku mau o ku monuka koni stuta o ne I he no hoko atu kone whalearea. I he whakaama koe whalearea he tūsite na e mea e sea whalearea pena e ki leo rahi e whamatala ko e sea e whalearea. Nane pehe au te eki ke mau e he whalearea ai konistuto ne pe au te kei ke whahanga au e tai whakalau he whalearea. Pe au ki kaita tonu ke whaitutu uni mai ai whakamau anga ki he ngā ue o ku whai e he whalearea. Ai a koe ne whamahina se a ia ku o ku whakalau pe mea kotoa pe ku whakonistuto ne. Ua ki ai o ku ko sfoke ka whakafofonga whalearea ki whalearea hoko atu nau talanoa. Ka koe whewhe ta whaaki ko ia I ho o whatalanoa. Ka kula malama pe foki ia ke ai mau e konistuto ne ka kua pau pe ke mo foki mo tolo whai ho mo whatongi ia ka toki whai ai ngā ue ia ai whamauanga.
ki hoko atange he konga ko ia e Piveni. Oia, ko isiu ia. Ko posisi ni ko ni skalao, posisi ni ko sea. Ke tuange ai hopo ia ke hoko at. Koe. Kana ufare na to. Ko foi men ke na fa tongai. Ai ko fare quando fare to tonu. Tuange hopo ia ko ke secular como vote of no confidence vote type ke hopo ta fa mawanga ke kana uto mau fo we na ko ni su to ai ko pe ko foi hopo fica to luia foi bien solo ko isi uta kaupe hopo uluaki isi uta kaupe mo hopo fica wa ko foi fai tu nya ke na wikini ma ke na hopo atu ko foi mau ta kaupe. There's no difference. Ko me mo ko na na feila ko ke na nga advice. Ko na hia pe e ore va fare area ka area ke fa tutto ni me fa bawanga. For each UK here, that is a completely different dimension. But poi va bo tu solo ben. Muy ke con isto tone. Ko con isto tone un pe mai. E kai to ngofua, so vi fare. Ko to ngofua ke o mai ase de fo o ki fare area. Lo tonga te pire ha vote of no confidence. Pai o whatever ko a fanga tu. Sai, kam tala no e fo isi ugo ya. Ko kupu val fa ki leva. Fa no wa repair gas ya. O pe ko pau ke fai e vote within 5 days. O repair was also 5 days here. Are me ko ki ai. Kai ke ka nga o te whaka go ni sol. Ko kloka ko ai go tala no ke a ho ni ma. O ku kamata e ne tiki ana he aho na te pire ia. E sol e uhinga ia. Aho na te pire ia uhinga reva ne pe mai aho ni ma. Ko pau ke whakakato e wauti within he fo aho ni ma ko ia. Sai. Aho whika wa pe ma wauti. Te ke pase a hoe ni ma. Whika wa pe ma wauti. Am te ire vai kolokai ke a pe ua. Ko na pe ko a whanga tuku ai. O hala le mai ia. Ai ko osi a hoa pa pe ne ba. Osi wa a hoe ua. La ave le vai foi toi. Ai foi whaka ilo e ki whare ho. Ta mai le vai whare hopo. Io o kui ai te isi ia. Ke hoko ate hopo kakato. Ke review. Okay, free si ai foi te ti ai. O te tau pe mai, ai mo tu ja fa maula. Pe atangi pa o mai tu tau te apa tangi fa hai go. Tangi fa hai go ke free si ke na security level. Ai foi tu ni fa maula ai. Ta ore ko fai no mai ti temen mai fa maula. Ko se hu a kuia. Na ta os voti o ta os voti. Ko a fanga tuku, ko ake ko ni stutone. Ko se viu ia ke tari. Ko a fanga tuku. Sai. Ko tesen pe ko a fanga tuku pe. Fe ka ta ave hopo pa ta mai hopo na unlawful. Ka ko se ava ta tolu ia. O te ke a fanga tuku ia. O wega pe ai. Ko wega pe ma hino ka we na viu tu ko ta fare hopo ke le ia. Ka ta hoko ta tol. Ka pa ko hoko atu na ka ja fo kupu val fa e fa. Fofa. Ka mo tonga ai fo kupu ro te mai. Hei kai mo fua. Sai. Kai o whatever ko wa fa tu. Sai hangarewa he se aia whaka whare e nau hiki lima e te nau tuku whakata whaake wal whae wha e te nau hopa nauto e nau hopa nauto ko se hui rewa koe aku mea ni waha mawhai i haka pe koha institutions e nau override ai se maa tuku requirements ai koni sutone
requirements para mai te so ka te ai pa le ate Koi. ama he koni su tone ku no po ati Koi. mo fu ki fa ale ke na fa na to tu sai hangare mai fa ale o fa na to tu ni pe he ga ngo fu e te pe ma a se di ta fo lo tonga ko e wa vote of no confidence kai o wa le ma ko a fa tu a vote of no confidence sai mai le mai ku si io ko ni tu tole ko fa ale ko ni ko foi tu ni ko tu ni na pa fa ale a o pa ko na mo ya tu ni ko ni tole na mo tu ni ko fa ale a sai Ahora va a área a tu site a mai. Mo hikini mamai pe te tau muy ko ni su tole. Te tau alu te fo ko tau fa ko te tole. Ko pe hui le. O ga ma fai pe he. Sai ka pare pe wa ma fai pe he. Hare va uhinga ka ko e solo ai tau fo ka va ko ni su tole. Fo ka va da fio pe he. E tau ko ni su tole. How mo ma onion. Per te fa hopo pure o fa da tau ko ni su tole. Fo ka va ni asio. Fo ka va kau fa maulahi. Fo ka va kau premia lista awa monga kalo pere te na tau ko ni su tole. Ke how mo ma onion. O sa ba na mai na to hikini ma. Tau to ko ni su tole ke ta pa ngi ka tawai da to ta fa kau. Maria bito ai imagino ai whakamatala ko ke whai e Piveni. Ko fuke ni taha ko wakai hifo he social media o whai kai. O wholau pe ka whakafofonga ia ki muri. I he taimi ko toa pe. Pa kulere pe whare area me atu e pare mia me ka minista me atu ka whafohanga ko o guia ko he taini mi. Ko mea ni ko hoko he taini mi. O kulotonga lere whakamalanga ka tamai whare area ka lere te ta whakamalanga ta wai tua whare area ta inimi. I foi taim tatau pe lere whare area. Ka pana kei tonga i he taimi ko ni. Te ke whoki ki whare area pe te ke nofu pe ko i tua ko inga ke whakapapau a konistuto ne o kukai ke whai whi mau lao ko ni. Te taka koi. Te taka koi. Ok, ilo te tau ai peia. Koe e rito, mo lau maari o tau kawe ki ai. Ke iai ha whahinga me a fua, ke whakafotunga ke tau whanau whapurikare. Koe konisu tone wange ha fwoi waia tau fō. Koe fwoi laine e fusi ia ke hanga tonu. O ne tala mai e mea koe ke tau fō ai, koe mea ke tau fō ai. Ka pau he ke tau fusi ia. Te tau fua reo ki whi. Ia au ko taiwhi maari e, mahino ka te au ko te aha, ka te whi ha, scientific, ka te pehe ke aha whahano whainga implication, whainga impact. Ka ki au. Solo, ke ange ke kau whahua whare area pa poe sea, te nana fua kawa ka hai. Ki au ko fwoi lau maari e, ke aie konistu tone ke hawa. Pa koe whi winga na whau, na hanga e kau whau konistu tone koni. Tau pe ia tupo uraki mo peika me kau tama koe a. O ngau eke whoirea koe ma oni mo hawa. Wai. Ki hau ea ka pauna e tui e whare area o kai toton ke nau whakangongo e konistu tone. Pe kuhala mea kuktobi. Ia au ka pauna pehe, na te ton ke wakanga ke pare area ia whahu mai. Ai fo i mono ke to tupuni. Ke pehe, ka pau o kuiai ha hopo, ke ne tok tite meni mai e. E ngofua ke nau hopo at pe nau totu. E ngai ase nita ke. Ene ko no mahu inga kono ai e solo me po tawhatanoa kai system wise, continuously improve. E ko ela ka pahi ka ke tau mesa ki ai. E tuku pe fupu ia e ka whakakua pe patongi ia e. Ka kono ai koe ke whakapipiki. E uhinga lelei rewa he ahoni ke ia hopo
Peke ia e fonga ngau e vote of no confidence e ngofua ki whare area ke nau whakaava ke ngai aseni ta ke kai ua rewa ko pe tok whakarao rewa te ako ia ko poia aku te tau continuously improve ai tau sistemi ke oua te tau o mai o loka i hawhainga mea pa tau ngau e grewa ai noa ia. Ai leo kane tuu he tai ni mi he viveni mahino ai whakatala noa koni ku ke whai. Kane tuu he tai ni mi koe harewa tuunga o ku iai ko ngā koe ko hoko a te whare are aia. Ko hai tuunga o ku mo hala whanonga te e whau atu ai whakatontonu koni ku mo whahau ko. Oia, ai peke mahino ke pe u whakatontonu. Raki foi whakatontonu ai ke painting i whare hopo. Koe ngawe aki ai sekula. Koe toi awe takai. E whaia ke hiki wahenga mo pepe. O whiui a rewa whaunga koe a pe whakalao. Pe talamai pe he tontu toni. Ai whaunga ke whaia ka hiki wahenga. Pea moha pepe. Au koe te kāwai ai sekula. Talamai whaka maulahi. O wai keise hen ke hopo. Koe whoi hopo whikawa. Koe whakatu he pare mia, ke tupu ta wha ke toi tūtōni ka mau pāloti pe, tati pe iti. Ka whai pe hea whare area. Awe ke whamau, ta mai whamau, o wai ke isi henke, ke hopo. Koe whoi mea koe whika tolu weni, ani koe nai tuk whai koe ni. Koe pe mai he koe nis tūtone. Koe whaunga heni, ke hono whakarere whare area, hei kai toi ngofua ke nau tala noa, ia issue for all. Ase ni take. Kai o warewa ko a whangatuku. Pepa hui na ngau ke whirea koe a whangatuku. Kai ke pe mai pe ka orewa ko pāloti. Ke ngatai. Pane pe he hui wharea lao. Kai o warewa ko pāloti. Osi. Hala ui e tonu nau tolu. Koe whirea koe a whangatuku. Koe oi koe o kuiai e hopo. Ego taimenu hou e tahi. So cái tay mua có nó mà cái tay sai bị ya cái apa apa tay mua có cái tay có ui ui ai học o hinga de vai ya the indications que puise me acontoa kai o areva ko te temen mai e hopo ai ne fala me ka ne fala until and unless ko o mai ha te correlation me fa mawanga o te kei ke a whanga tuku e votu no konstegi. He kuia e possibility e declaration. Te tala mai o whakalao, tala mai o kai ke whakalao. So, koe whihu i rewa, ka pāwe tala mai o kai ke whakalao. Hare mea hoko ke kupu koe ni. Te kei ke a whanga tuku ia. Te mautai whoki mai rewa tala noa he votu no confident. Ako ai palpare ma ko sopo. O si hopa na doria ke aseni take. Kaki au e solo tatau e pe ko ha winga lele pe ko ma winga o ngai aseni tako ia. O ma winga fawanga e voto no confident. Ke ti teme. Tene ako i tau tolu ako e fonua ako ka to tau. Tau move on. Ia tau move on koe aka i tau te fo mai tau e hala koe. I tau te si tau la te tomba tol parem koe. E koe uhinga ia koe mahu inga system wise and continuously improve meni. I tau ngau ea ke systemi. Kapau oku koe mea ni koe mea. Koe kapau koe o mau koe mea CV. Mea CV mea ni ele. Angare wa ka engineer pai passe me CV ka tu yang aton na be fo tiu pia wa aton be ka pulei ka taxi ke tau la te to frati te bi ka pa ko tau atu ai mo ala ko tau shortcut i holo pembo e la vai te tau te fo me be to fia ko holo pembo ta ma winga ka pa na ku itonga he kai pe te o ki fadele it's my bottom line. But I'm going to challenge it for me agora. Ni ko uhinga pe solo. A Paula o pehere vai fare area o. O pehala que foi cupo ya. Fa lele que vai go blau. Mas to system wise
o ke mau ke lava he kau fatufonua ko ia ko kau faulao ko ia o anticipate scenario ke ko tope kana wanga ai close and address every scenario ko ne tu ba ne ki foi la ko o tau fatonga na ke ja anticipation ia e ave ha me ki fai ho ka ko sta mai e foi la o ia ka ingo fu ta re ko apa ana kai ke wongo na ti pe ti le fa kau o kui kai na fatonga ko me ne na he ai mo kau kau na to ko nga ke tali ke fama ke o mai tu tu ne fama ai pa na pe tu pe fama o pa tu pe mo po ke le ka tau le pe tau tol o to mau mau e ko distruto de a ke na te pi o nga ke ko nga foi fe pe na to ke na we ke ko fe pe na to na we ke ku a fa tu ku na vote of no confidence ko fe yo ka ke na utari ka kono te sien o wa possibility ke tala mai o no fu io ui ai ene pe o te ya ko atukuya ko se ui fika wa reo pe o wa ma fai ata tol e tau higini mai to la i ke tu ko ni su to ne ya ka tau ai ta tol ai me na fu ka va ke te na muy ai ma amo ma io o mahino pita e fa matala konu ku ke fa hoko pe aku mahino mo ngai me ko lo tonga hoko da ni mi fa area ai e foko ta ko ta fa ka fu ke ta ni mi o ku yai ha fa hinga me i fa ri kapa e ta ofi hange ko me ko na mo kore ke ta ofi ka ore ba ke mahino ai fa ton ko ni pe ku sia ko ni stu to ne pe kai kapa na ta ofi nga ripoti ko ni ko ripoti ni nga hipotunga we he wafe wataha ai ko ne ku na tala no ai fa rea ta ni ma ko wafe wataha wo pe ko wataha pe ai ko ne tu ko ia kapana mo ta ofi o tari ki he fa ma anga o fu e sia nga we e fa rea pe ko pau ke fa nga we ko ni he to mu ia kapau te mo te to se ta ta ia me ko to ka ta me ko ni ato ti pe se ripoti ta winga ano winga he ko pase pa cheti au ta me ko ni but I move taria ripoti if I head it my way ko wala to for tu taria to ko winga taria report ko ya ko information ko ya ku iloto e maula ngawe aquí ke patse chopo ke mau pull out the information ko ya ti pe ti ya patse ko to kai be we revene ilo no ti pe ti a ni o me ko maula ya go PC tu inasi no impact no value no nothing ko si ko ka te lai foi protect ya ko ya ai ke au ta ka wai pe ya ta wai pe ko ya ha me o to ma o kinga o muy ko ni to ne ko pe ko me pe te ne o ba fa pa po pe fa to ke lo kai pe ke ta to muy ko ni su to ne a po ka to ke va ka o poinia ai ke mau ina ia ka pa wa me au fe ma fa le o mai o to i ko ni su to ne ku fitu hiva ko ni su to ne o mai mo fo fa le area e na mono ha ku pe kana ka ku pe to ka ku e na fa ka fa le area ku valua ko ni su to ne pe mai the supreme law of the land is the constitution ai ko fa le area ai ko hiki ma fa le area pe mo ne afio e le ko ene fuakawa ke otua ene tau ai ko ni su tone ke mo nion pe fa hoko ene fonga pure e fa da tau ko ni su tone koi o ke foke mau fu ilo lahi at matolia pe ku fe ngai me ko to pe o ku fononga e fa area ka ku hange he ngai eke ko ne ku mo fai o ku ne tala mai e ke kakai e fonua o ku lahi penga he mea ia o ku fai pehe anga mahe ni whare area ka o ku lava peke uesia e kone stuto ne ia. I ngai whatonu kone ku mo whai pe mono whakata mai e whakamau anga ke whai hano wakai aia o ku iai rewa ai whakaukau. He kai ki hanga e he kau e whamau lahi o whakata ha whainga mea pehe. O hoko nei ngai whatonu kone ku mo whai. Ke mohanga matolo ai kau me mipa whare area ke
Ake ko taimi ko na tau lue fai te riha pe taini ete lue ete unga na fai mau hami ko studon pa mohango frailo na tolu ki fa mau anga o mau ia solo ke na lue ete e ko ina heke ape heke a kakai I mean e ko e kakai e kanoa tamaki he na heke a they need to tiptoe they need to make sure o now follow now play on the fair way e ko poini e ko no moni solo ke konga penia processing o mau inga ia e ngai ko mea ko ni e ta tu ta once and for all okay la ko ni ko matafa te umea ko ni ka to ka ure vai e ngai hopo te hange te wat fa ta hanga ton ko ni hange ko no to o silini me fare pang o ave ko swa tau wa puna take o mai di fare area fa ta tau be ko ni stutone ko feinga in te tau feinga ke tau hanga o ai fonua ke pure lao ko ngai ne pure lere ko ngai ne ai tariui ko ngai ne ai pure lao o feinga kai ke faia ko tau tano no pure lere ko foi ai faluti e fai ape kai ke ya no foi commitment ta to ka toki ka heka te to lava i to pong ka gona big for mawa ke tu heta ni mi e piven o ku mahino i pe i ho wahenga tonga fit ai situation ko pe mo o ku ke ia heta ni mi ko nga pe he na usi fa fangi post pe ni ko ni he mo wahenga ko ni pe pa to mahal na pe ke post ko ni fai paloti mahu inga he tu site whakafonga whare area taha ke ewa tu i Amerika. Ko hange o ki ongo ka o kwa ke mahino e ni ko ni e tu unga ko ke ai mo fili ke ai ka ko e ke ho wahenga o ke fe mahino aki pe ko mo wahenga me ko ni ku hoko mo ngai fai tu ni ku ke fai hala fononga ko ya. La o fa bol el peo que ne lo el peo no que hay e ko no mo ni ai ko la we sol ko ha pa lot mau inga ke mau ko ni su to ne ai ko mau inga ko pa lot ke mau ko ni su to ne ko ni de trato o kai ke ko me ko na fai fare ya su non se 20 temen pai so fe ko me na to ton ke na muy ke na muy e fe ma ko ni stu ton ko fe ma ko ni stu ton o te o mai to ka ta no ma winga o ele tengo el long wa fare area kari ke hopo fa ka va le va ai difende ni ke fai mo fra buite me go pe ma fa mau ai fai mo con clu ke fa mau ai ho pa te fare area Sugol. Ilo time go ke ai te pe. Apa le to fare le kai to kan to ga yo po. La de tau fe le vai. Ai ko me ala ia ko pe ko fe mai no aki ko wa e na so. Tolo ko me ko ni na uslia pe ko pai. Tau be mo lo to e pure le ai tau tu hau. Ko ka ha mo fa na ka mo fi ya ko fe mai no a mo fa na ko vida ni de mo fa na sai na o mai na fa la e fa ya de ku fa ka kau fa ba do poto as long they elected me elite let me lead o si foi imagina con go si a topa imagina a fa fare area ka vo spero che sia che te a do andar fituia poi la conferma wa silini na mi famore che ormai è che engage for project e fare area che vai in noi na ya blaudo o che ho a qui fa poto
o ka hai ko ki ta kai mai ga ko ni o ponga pe foke ni fa le ri ta mai kamata ke ulu ko bia he nga o mo ka ulu ko ta ta hai bia ko fa si o lo hen ai water system fainga purification system e ke au ko mahuinga ia e taulanga hafonua mo ka hau e tolonga mo tuloa e fe mau e taula ke address e lower level grassroots level e pai foke hoka a fare ai mo ka pai pa una da dona mai ofisi o mo mo mai be na uinu mai foi hina o ngai foi hina go te atoki mai o mo mo ko fetong hina o ni na wa na toki ai ka ko ha o ai ke tai ma hui ngai no fa na ko no wa ke me ko ni pe ku ngai ri ka ko mo issue e ako issue mo ui o fa ma fa ma pe na vio to u fa le ale Pea ave budget ke ako ave budget ke mo ui. Te ke hanga whakatokanga i ha palani, i ha whakatutu e ngopo ngawe koe. E na address ai water system, mo drinking water system. He koe solo, koe pare mahalolo pahalagi. He mao e water system ia, ke sai hono presa mo. Ka taulava, o unu mo whakalagalaka, o civilization mo. Hygiene. Kaya address ya. Kau laku pe panga la miliona ke health department ye tu kaya healthy. Kaya po yo la. Tau tano he ako ke inu. Ko na ku fakatano fo ke yo ke bathroom he wa ako. Ke tau wa tu ko ke malai wa puna malai si 40 market ke lava ya ipi. Ko ke tau wa ko tato hambe. Ko ke ya sistemia ke ne hanga o ne hanga manage o manage la ka pa kau ora ai ke mahal be ke he sio e ko nga e ko fu lo a pe foki mahalo ko dang pe fo na fu lo e fo ya mai ke he sio ko fo ki fa ya ko e ka ki au yo o kai ki wa lo fa ke heke holo mo fa campaign holo ke takai I'm doing what I believe is best for them me na tol ba pa ke mau e mai no pe pa o na mai no me na to te na to ki so when na to lia e file 101 but I'm not o kai ke eu ngau e whaka lipstick i make-up o ia ke runga ke hebe nau whiwhia. Ai hake peko whata no sol, o kou lue ea koe hala roto kolo. Koe me e koe kou tui o upu mai tanga maari ne. Hau tau whana. Ko ne tu koe tai nimi e Piveni. Ka pai alo atu i wharearea o hau e whakamau a ngā whahoko au ai eke koe ni kumo whai. Pia mahino o ku wesia ko instituto ne. Ko hare vai me e fai e fare area. De mo hoko atu ki ai. Tau whikato o ngau he tainimi ka mo te foki ki mui o ka matfo o pe ko hai me te mo e ala whahoko. Ka pai ala atu pe tamai he whamau a ngā ku monuka ko instituto ne. Kona moni nei o kulahi pe remi ki e kai. Ka ki au, koe foi mama koe e o mai e tutun koe ya. Eu até fai bem carro. Foi meio mal em carro. O coi meio agora tá bem, tá te vai fogo agora. Agora que escola aqui, o trabalho na tá falar. E algo coi fatomia le vai a falar ali. Que não o mai e a fome o falar. Agora fome agora falar. Quando te pire e falar ali.
ke talanga ke whanonga mai kakai ko ha huinga makatunga na hui waenga so na osa hui waenga ko ila tanga ha makatunga os mo pek pek ke ila tanga ko ha makatunga e kulo lo tonga su tai mi to la lo pa pa fotma ai ke auya ko me ko fata no solo ke o mai e isi o ta hiri ko te pile ta no e mama ile mama ko kakai fai ka waki mo ngai makatunga o hiki waenga ka pau te nau mahino te nau pou pe i foi nau totonge tu hau i foi nau ngawe tu hau kai kai ya ka pau te nau mahalo ko vi pe o mo o kai e pare ale nau e nau tu hau pe ilo me ko tapolo invoice te nau feinga i hangai fonga ke e nau PTI taxation system to fa mai nge te fa nge ka tol ai ko poi te agua ke mai ta no sai para para pe mai ke siga wa na kai falao ono palotita ti peiti me ale vai a fare area ke na Luisio e me agora na ngatai ene falao ai ko no te pire o se foi a heua o ti mando e bea pau ke fai paloti fine a ni ma ai to foi a to lu ke to o mai a fa ti peiti sai ko ke fica to lu ko atu ya uia ko foi ya ko pe fare area te mas fora ta situations ko ya ko ye sa da wa fa nga impact fe ai na hanga fra wa ta tia ko ko winga ko impact ko winga ko muy ke ko de ke a ta ki to kai ko ni su tone mo fo ka va dai pa ko nya ga kai fe le ba kapau e a o tu ko fa ton pe tu ne fra mau ku fra lao pe uloaki u a metol e mal o malava tu ne ko ya pe e malava kapau e malava ko ta wen go te tau loka tu wa pe i ta we ko ha de ko ha ni ko ko ge lo ni foi tu me ko fra mau e mi go ya e ma ta ni re wa ke fra ma ta ni ka ko ha fa na tu ni a fa tu ko mai me fa ma ga solo te ne a ko i fonua ke o te nau te fo mai e ala ka ta o ya ane ko ma tolu ka pare ta mai pa wa e ga le ke ma to ha ke isi u go ya e ma hiki ni mai o pe ma to ke tu wa ko ni su to ni e mai ko ni su te ne ke ma we ma hiki ni ma to ke tu e ma ta do e ko be te ne o mai ya Kai heko me anga maheni fokia o hoko mau pe tale tau wakai i he whare area. Ko higini ma pe ka whakafofonga ka ke mauloto ki ai. Pa higini ma le ka whakafofonga ko mauloto ki ai. Pe os. Ko hai pe malohi pe os. Ka ko inu ku toki taha tue ke loloto. Os pe higini ma alu ke whamau anga au guai mea ku mau. Ka toki whaitutu ne whamau anga ai a hoko atu ai. Ko e tuhetai ni mite ke whoki maa whea ki tonga. Ma te foga te o ke ulato December. Kaku tari he se whare area ho poa ki peko e. Peko ke no peko hena he ngā ue e whare area. No ku at pe whare area ia ho ngofua ke Amerikana. Io o na uso he peo a te uki paki. E mga tonga peo kai o kai tonga na ue pa wai na ue. Nei kai io ko mga tonga peo nei kai yo amana te na hiki ni ma ke mau kun istuto ni. Ko na wa mo ka to. Ka ko mahalo ko mama ha me he ni he falai. Koi. E toki whaokoreva e ku whakaukau ki he loia ke whaile si tiso review i clea mai ai whalao ke tai whalao ai whaava i whalea rea ki au e ko si ai pia ue ke se au mai no ki ai
o ke winga ku is apulia pe moia o tau fi ia kia no nan ni tol ko ma winga ia pe au ke fatongia na e fa ka va ga mo tuan ke ma muy ko ni tone pe ko tu ya ku tu ta de very my convictions unless and until we follow the constitution this country is going haywire taula ko ta dole te mino tal e founga na fa ya fa ta wa puna they completely disregard the constitution Koi. so ke kupta hiwa ka pate ta kita no be kupta hiwa so Koi. kupta hiwa o gune te he mai ai hei kai te totong hasiri mi pare pang kai o whatever go hiki ni ma ai a fare aria o ua miliona Amerika ka pe ko ni ma miliona tonga nai o ange Australia ki he pure anga tonga Koi. ake nau polokalama anga maheni ko budget support to he pure anga tonga ni ma miliona ko ya o ave ki he lulu tai ke whakatau ke deposit ake na waka i Dubai Koi. hala ke te dei o mai i whare are se ke kuptahi wape mai hei kai to o hasirini mei whare paanga kai o wareva ko hiki ni ma kia whare are ki o nau to o sirini pana o mai rewa loya ki e whare are ape nai o mai hanga tonu pe he pureanga seria e ko i nima miliona goia o ave ke he lulu tai o fego eke ke he hai ko muta mai hai ko mu loye parebia ko mau polo kalama budget support ko discretion pe ia ai parebia ke ne ave sirini ke project o kutui o mauinga tia ka wikai ke o mai hanga tonu pe a teneria e panga mei he pureanga seria o ave ke he pureanga lulu tai ai ki au ko me o mau ngai ke ka pau hei kai ke tauhanga o whakapapau i o whakahoko whatongia solo na hei ko ki ta no ko no fe ka ko ke na o whakau pa ki kolo wa pa ko whakapulu ba whakasipi mo to whakakau ka tu ka ta mai na whakakau ka pe na tolo kulere yang ke na whakahau fe pulu sisi no mo sipi sisi no ne mo ko ja palo mai ya ke peu kana tau te ai na au bebe ula oi kan ke muy ke con instituto ne pa ne o na mai age ngari atalere i mai o sai tau ai tau tani tau fa de to fare area tau ko poini foi ga vai muy ma on ha e con instituto Piven ka ke atu ma ki fe hu i ko ni o mai he to ta ko ni ke wakai kia. Ko e whehui kono o mai e mata wawe o lau whili tonga. Ne pehe ka pau e tutu une whamau a ngā tai whakalao. O mau e kono stutone i he eke kono whahoko. O kui ai halau ke ne tuku ki tua e sea o e whare area me hono lakanga. I kai ke aha cost of action behavior kai malawa bege impeach se ya malawa bege fai ngal meke ka pa ko situation review ya pe assistant fa mau anga ke nau fa ngai mai ko ni sutone mai la Koi ai ko foi declaration ko fe pe mau ko ni sutone pe kai ka mau inga fo ki tau hanga wakai me vai o mo fa mau la ke he neua Koi o na fa to tala mai o mau ko ni tone he la assessment da nawa ange to ga handa ki pre assessment ai ba na pe le pas ke algi fa mau ka full hearing sai me ne ta ke ta hanga fa to ga stol o o mo matunga e una mau hanga fa hua i foi institution review ko ni ke o mai e li ke fa mo fo ke me ko ni fa ma ai ko ta ko vote ko o unelected member
Pero está arriba con el voti, hay paloti con el voto, no confite. Sí, o que reality ahí. Para más ya todo empezó a mau, con el vote o unelected member y el vote que mueve el vote of no confite. Pero aquí sí que o mai que te fácil de sobrevivir. Para con el vote que hay paloti, o tú y yo que más grave, o cual más con historia. O kai ke pehea ke tafe mai pe ta ka to ha na me ko atu o na grant leave ke grant ha leave ke institutional review o pau ke ai fa boto boto ko fa pau he assessment he ne rocky ke me be go ne rocky scan be go fu ka to ta o ne pe mai o wai trucks lo to ave ke ua ke be ko fe be ma ui ve o bebe Koe whakakau whuki au tau sio ki ai, koe kau tui whamau o fu i he tuunga maalunga au pito e nau ngau i ke he lao. Pea koe taimi koe aku nau wakai ia e umea peheni, o koe ke wakai noa ia ko pau ke maka tuunga wha lao ke nau whaitu tuuni. Pa koe ni ku nau o mai koe hange koe ko ke whamatala ki ai, koe vouti i kai ha tipeiti o ku totonu ke wakai i nau ku waha monuka e tau kone stuto ni. Ka kehe kone tuu ia he tai ni mi e Piveni, ko tui mahalo koe ngahi mea ia ku whai ai whakatala noa tuka koe, ko ngā he tuunga koe tau kone stuto ne, pia mo e tuunga koe kui ai koe ai whare area. Kei hoko at pefoke ai whare area, i he ngahi vouti, ai i ne tuu koe ni mahalo o hange ko whamatalati nā ke toki foki tonga he laine o Tisema wike ulaki. O toki hoko ato ai mahalo ia o ia ki ai o ku o si mahino mai ai tutu uni ai whamawanga i he eke kone ku mo whahau ko, O amanaki pehepe. Na ia ai directions na kore me whamau ke waki he mahino aki ka ai kau councils. Submit yang he wharearea e nau response he atolu e mau responsa matora a hongo fulu e flaite ko ni e ui lewa e ata tu ai hopo ke whakapapau e he koe hopo e koe ki hopo e no e kai te pehe ke ui hakau whakamoni pe hakau te fuwhai ha force examinations koe sa meta floor koe review pe koe watu pe ngā review e ka watu matu wai lao systematically e mau wai kone silo nenga hange koko kulau o ko silava si o lelei e uhinga toa mau uhinga i nau kari kono mau i to tuuni a whare area ai koe na oange i nau ngofua kono mau e kone stone he toi tuuni i he kupsi iwa i nau mui ai koe kai ke nau mui he una parangata ke kupua kone stone. And this matuta mati angai. So ke speak out ki ke speak out ke speak out. Na kala ngata ke to ni. Ako ni tok hoko ni ha me behe whare area ke ave ke whamau angai se. Yes, kone tongo. Iyo, kone tok hoko ni me behe. Pa uhinga pe hono avena se not ko nga kono sino. Ono nga pe ko positions. E koe sea une direct affairs a whare area. Ka whakatau ave una whakakou defendant. Ai whare, ka moe sea. E koe tūtūne e whai whare. Nea o na mau iai. O na kana kai ke mau pōpō ki ai ka koe nga. Koe anga i operationalize e whare area. Koe i e tōlai, koe tūtūne a whare area. Kau whailo a sea, whailo mo tūtūne a whare area. Koe, mahalo e Piveni. E kono mo ni te tāte mea koe, te tāte o keu whaosa take mea koe. Ko hono mo ni he ksio ka aku. Koe whakapoto tahana toni ke whai, ne toni ke whai sea, ne whai tūtūne. So koe palapaleman koe ke te COVID. Koe palapaleman ke te COVID. Hai peke o mai ke o ngā ke whai tūtūne tō lai ke whai tūkuaki. Ka koe sea ne to toni ke te ki mamangi ia. He whakaukau ai motuani.
o to ya ke se yo ayan en smart o o ate fare I e whakaukau koe fuwaka ta hape koe tau meo tau ui ka atoa ke tau au li ko ni sutone ke le rei whalu fua sonua pake wa tau ngato hai tau au tonu hai ka koe ui ngai pui ni ako ka ki au if I were in his positions I will make like decisions ke tolo I whare whata tau peke kupalfa kai ole ma ko apanga koe soko mena na tono no wai soko mena na ka kau na to kai ole ma ko tu ma fa ma wa na o mai le fainga akumenia ko ni o kai ki tariu ya afare ari ai fa ma wa au kai ko poini ia so kiau ko poini ia po ma tariu ke ko ni stone ka no ta mai ko ni stone ai ole ke afa ma tu irrespective ga ne ko ka te ke afa ma tu ai na to ton ke hanga pe fo statement ko ya o ange fo mama ki sea ke oreva ene ui e ha ase di ta ke fo ka tu na fi tu ista fa mawangi ai ki au me pango ko ne al hoko pe ki au e to ton pe ki hanga sea hange te pe hange ko me ko ni palot palot ki tai ti pe na ga to ton ke tu kuma ke sea ya ke flo ke ni na to ton ke ne o mai e direction a ke ne mama me ne maino i lao o firma ke ti pe ti motion ya motion ai ko vote of no confidence ko pa ke ti pe ti ka to palot na to ton ke ni hanga pe mai me pango ai fo tu ai pare mia ka ko tu ai ko ni tu tone ene be ke utali ke tau palot ke tau hini makai tipe os no simple ko whakaukau he taime ni Piveni pena me fe ka pauna I he kupu no ua fuk na tala no ki ai engofua he kupu wa engofua ke me pa whare area o whakatatau ke ngahi tutu ni ke whakahu hala whakanganga ki whare area whakatu ua tu ha whakatu ke tipeiti I he whare area ai ke ua bia ka kuku whakaukau pena me ianga fe pena me fe ka ngahe na es whakatu ua tu whokia he aha ko ia whakatu ua tu e sea ke tipeiti pena e sea I me pou ka nahanga he sea ia tuku noa ai whakatu ua tu ko ia na kai ke tokanga ia ke whakatu ua ke tipeiti na tokanga pe ia ke whakatu na o atu e he pare mia whakatu ke paloti ka kuku whakaukau ka pauna ne tokanga ke whakatu ke tipeiti penta mai kore na kua e pou ta hiki nima mahani na nau mei malohi pena tolu ka pana mo tipeiti I he whakatu ke tipeiti pia whai hau mo paloti a mato malohi pena tolu ia ke ua whaha tipeiti ia kai paloti e kei mau pe koni stuto ne pe kai Teki whanau tangi koe ke I kupu ua, ono ua pi. O ase ngofua ke whakatu ua tu ha whakatu ke tipeiti I he whare area. Ke whakatu ua ke sea, Aia koku whakafofua tfoki na mau whakatu ua tu ke whai tipeiti. He na mau kore ke sea, mau whakatu ua ke tipeiti sea ka tok paloti. Pena pou. Kana kai ke hanga he sea ia paloti e whakatu ko ia. Koku whehu ia to aku ia. Ka pauna e paloti e whakatu ko he sea. Ulak paloti ia e ia ke tipeiti. Pia malohi pe whaha ia taha. Pia whaerewa e whakatu e pare mia ke tau paloti. Pia whaerewa nau te malohi pe. E iai nai ha manuka he konu sto no ne pe kai. I get it. E kei monuka pe ko ni sutone. E kei monuka pe ka pau even ko point for na race ni nai. Pe wa ma fai e tau hiki ni ma ke tu ta fa ke ko ni sutone. Ko ni ya. Ai ko foi mea ko na fai pe da ki pe ti te po tu ko pe na palote fo tu ko pe palote fo tu ko una fai fa tu hala lo pe. O kai ke fai tu na ki ha palot. O hira ulau
Me na to toni fai kutone se a ke ne mama mahino ke tu ko ni sutone o ha fo tu ke ti peiti o pau ke moi ke toi tutuni ego toi tutuni o mai tak mi te o fulu ke ti peiti ai do anyone time ai ko ke tatawa e peia e kai te lava pe ti peiti foi tu ko pe palo te tu ko pe palo te tu ko ka ne hanga o legitimate snow e ke tai fala lo pe he kai ke lava ko o ki ni mai ke override ai requirement pe ko demand e ko ni sipa ba be mai ko ni student ke hema ko ba fatongia e ba fo ka ba ke mau hema e kai ke ba to ki ni ma to ri kai se a ke ba fe hema tau mata sai ki ni ma to lai ki tau mata it is what the la ga re ga stupid ko te mahalo ku mahino o pito ai whakaukau ko ni pa ko te ku me o se taimi ai pe o ku lava koloa pe ku lava o ta whakakato ai whi pokalama ko na takamata ane uhu ka te oat pe ka pau te aha mea o ke loto ke whamao po opoaki ai ta whatala noa ko he au ni pa ta toki pokalama hau i ka hau kai ka toki pokalama pe solo i ka hau i au sia i hene i ai i malolo mai koe e whakatofa malo te makamare te treri whai i siu e urai te hoa mai katai ke pe ma ka popo whaka mo i siu e ko amanaki beu o ko provide the clarity o matala whai katau te kai ko ia alo so o fatu ia ko ia na una usi pe ke taimi me osi ka ko se o ki he polo ko na mo whakahoko i American pe mo e patoa ko tu o kuia e au ngai ke tatok talanoa pe ke he programa wi ka hau ke taimi la ke talanoa ai ka ku malo pe te mai whanga mari o fat biven pe mo ngau ku whahoko ka tatok ki si wi ka hau o sol ia kainga whamalo atu ka te mo tol i he lava ko ia tau polokalama o e ahoni pe mo e whawhonga whanearea tonga tapu fitu lava ke whakakato mantui ko tau whoki mai pe o whakakato ai polokalama ko e nai motuhia ane uhu ki mua ke ose tau polokalama ko loto pe ke o atu ai ki whankitu waki ko e ni mai whamalo te kina tolu ko ia kuna sponsor e tau polokalama Fatufonua fo'ou ko fia maria ku lava kakato polokalama ko nga ke feunga pe mo sponsor ko mo frahoko ka ko famalo la het ke te mo tol i ho mo lotolere ke fa hoko no sponsor ko ta nga polokalama famalo ia hen ai atu ki tu waki ko ni ke ta hoko atu ki ai pe a to fa osta ke ta nga polokalama ko nga ka o atu mo ke fa hoko atu ke ko ki tu waki ko ni ko ta nau fare koe nau whare ko ni ai o ku maua tui ai tonga tapu no kolofa mako maufanga koe nau whare ni ai Peta Young Furniture o koe hano ki warehouse te ke lava mauai ai nau whare ko ni koe valu ua valu wha tolu hiwa koe uta ko nina to ki tau atu me Australia kei fo o tō atu aunga ki he mari, aunga ki he whainga kātoanga pe o ku ke whakasia holo, ha nau whare, mohenga, koe hāfua, ai ngahi mea te ke lawa o ala whakatau, pia me he warehouse koe ni a peta, te ke lawa whetu taki ki a peta. I e whika aina, walu wha, tolu noa. Walu wha, tolu noa, te ke lava o whetu taki ai ka peta, ke ne lava o tokoni atu ki a te koe, ihen whahinga nau whare pe, whaka of au pito, ai ngahi koloa ku lava ki oatu, pe me Australia ki tongana o whakatau atu, ke te ki mo tolu. Whetu taki rewa i he whika koe na, mawetaha, ke lava mao hao mohenga, ke kismasi, koe ngā nā whaiwhai ku
Ko tau mo ia tu ka ke mau mohenga mangai fu fra molu au pito. Te ke mohe ko ia ke te fe a ko ki olunga ko hinga he ko fu molu pe fu maalahi au pito e ngahi furniture ko na pe ta yang furniture ko na I he valu fa tolu hiva. Ko e Ki motolo ko ia I Brisbane o ko mo fia mao live stream o ko ke tu mo lau live stream ko ia tonga live stream o ko ia ko ki te hina koni ko tes ko noa fa ua noa hiva fit fa ni ma fata noa fa ua noa hiva fit fa ni ma fata ka ke fia mao live stream ke holo ha o birthday ko ha pe fainga katoanga I Australia o ku iai a tonga live stream lantes tene lava o tokoni ati kia te koe. Beka pau o ku whiama o haputu kene whaitai tene lava o keke ngata ha live stream ka tene lava te tātu mo u whalani ko ia ke mo tui whamanatu ake toko taha pa mo ofaanga koe kua more. Ai o koe kautaha tā whalani koe na te sika Royalty Inc. Tahi wa walwha I he whika telefoni ta tau pe. Ha whahinga whalani whaka community, whalani ki he putu, whalani ki he akapulu, whalani ki ewa halo ake he kisimasi mau ka toa atu ia. Pea me he Royalty Inc. Philontesi I Brisbane, Australia. Ko tau wharikoloa wala. Ki te o atu pe, wharikoloa wala page facing store. O si tuu tatu e tau koloa wala o whahifo ki wharikoloa. Te lava mauai a whainga wala pe ki he whanau a wala ki he tamai ke utoe lalalahi a ke vele a pita pa ngahi wala ke he te lava mau pe me page facing store I ua fitu tolu ni no walu fitu noa walu ni matolu manatui koe ngahi ata pe naia ko lava mau ke o atu ka koe toenga ngahi wala ki ka kaififine tala sese loloa tala sese o whakapelo koe kote ki he fine matua ki almoia ho ek fafine ki tui ki ngawe tui ki helo tu po ha ma uka to a uka fahinga me teu te ke lava ma uka to a peia pe me page facing store I loto nuk alofa ua fitu ono valu ni maono pe valu fitu noa valu ni matolu fitu taki hake ke page facing store ko tau kauta finance ko e okalani ko e South Pacific Loans as telektepo ona ake toe dai alukia I ko hinga ka ha fainga fia ma whapaanga ko no hoi vi fia ma ke tāpuni ha fainga moa ko kauta finance en o kuna toko ni au tau kainga Pasifiki tau te fito ki o tau kainga tonga South Pacific Loans fika na whakamo oiu noa walungeau walu hipa walu tala noa ke telektepo tene lava tokoni atu kia te koe poko taha pe nau kaungawe tēnau lava o tokoni atu kia te koe iha whahinga taimi pe o ku ke whia mao ke whakatala noa ke te kinau tō o ku iai whoke tau kau taha aveuta koe siu I moana freight services o ku ke whakatokanga atu kia te motolu koe uta koe ia kihe Christmasi o ku lotonga wha o he tainimi te ke lava whetutaki I he whika telefoni koe ia apreti Sim I moana freight services ko no ua taha noa ono hiva tolu ono pero fika feturi no ua taha no atolu tolu ono nima ko fika te galava o fetutaki ai ki kau taha ave uta pau pia mo falala anga ko e ko siu I moana freight services ko na ofisi tu I Mangere I he Tennessee ka te galava o fetutaki ki ai ki ngā ke kau ho taha no ave. Nau toi o mai whoko mea kai IC, pia mei tongotap, pia ki wa wau, te nau lava o mai ia, te ke lava whakatau ho mea kai IC. Tangai mani o ke hina, tangai mani o ke ngenga, koe talo, moe hāfua, e tau mea kai tonga. Lava le rei, e he siu I moana freight services, o whakatau pia, ia maau. Koe whakamalo e ni ka te motol, o ku amanaki foki ke live stream atu I he tokonaki ko ni mahal pe ko tai mi fa pe ni mai fiafi pe mi he funga taua kapu ko funga taua ai whenga pa anga ko ia ai ki he
keri vai ko I ahonono ai o ku live stream e tu ia he taimi whahofua pe he taimi wha pe nima e fiafi o e tonaki koni e he Vipon Media o lere ai ke he taimi walu e fiafi pe ak whamalo ke kim ke pe ke komiti ko ia una whahoko e whenga paa koni I hono ngau e ko ia e tau live stream ka ku ke fia mau ke whahoko at ho live stream pe mi Vipon Media ko fia telefoni ena no wataha ua no anima no aono no fitu no wataha ua no anima no aono no fitu pe ke text me pe messenger I Facebook pe text me messenger ko ia Vipon Media e lava le pe ke mautari ko e aho flight ko wiki ka hao o ku whahoko atuai e te mau te whahoko atuai ai live stream ko ia o e polo ko ia mare fihi siu ki tapu a whamalo ki he komiti koni I hono mea ngawe aki ai Vipon Media ke maula watu ki he Ellerslie Center o whahoko ko ia no live stream o e polo ko ia ki he tau wafe watolu ai apiako I loa ko ia mare fihi siu ki tapu mei he lolo a halawa oua ko e whia mau ia ke live stream no wataha ua no anima no aono no afitu mahalo ko I ngata peia ai whanki sponsor ko I ko lawa manatu I hoan ke ulawa o whare atuka mo mea o whanke mo mau ha weekend lelei kata toki whelongo aki I hangai proklama o wika hau Tôi amua